Moje ime je Radovan Trnavac Mića. Rođen sam 1950. godine u Kragujevcu. Likovnu akademiju završio sam u Beogradu u klasi profesora Mladena Srbinovića. Do sada sam imao 20 samostalnih izložbi u Jugoslaviji, Italiji, Švajcarskoj, Poljskoj i Americi. Izlagao sam na više od 400 grupnih izložbi u svetu. Dobio sam tim povodom i brojne nagrade. Pored slikarstva bavim se i skulpturom. Tokom 1979. 80. i 81. za televiziju u Beogradu radio sam 26 kratkih dokumentarnih reportaža o jugoslavenskim slikarima, od toga je 21 dobila neku od nagrada. U isto vreme pisao sam članke o umetnosti za časopis Duga. Od 1981. živim i stvaram u Njujorku. Slike mi se nalaze u muzejima i brojnim kolekcijama Jugoslavije, Sjedinjenih Američkih Država, Nemačke, Švajcarske, Poljske, Francuske, Holandije i Japana. Zato što verujem da je umetnost ogledalo duše, imam potrebu da kažem još neke stvari o sebi. Verujem u prirodu i sve prirodne zakone. Mislim da nema opravdanja za uništenje i zagađenje prirode. Ubijanje životinja je neoprostiv zločin savremenog čoveka. Atomska energija je jedna od stvari koje doprinose uništenju naše planete i zato verujem u slogan bolje je biti aktivan danas nego radioaktivan sutra. Protiv rata sam bilo koje vrste zato što verujem da u civilizovanom svetu postoje drugi putevi za rešenje problema na miran način. Volim sve ljude bez obzira na njihovu boju i religiju i mislim da svi treba da pomognemo jedni drugima. Hoću da verujem da će doći dan kada će svet biti bez beskućnika i gladnih ljudi, posebno gladne dece. Zamislite svet bez slika, muzike, poezije, filma. Verujem u slobodu misli koja dozvoljava slobodu ekspresije. Mogao bih još mnogo toga reći o sebi, ali mislim da je bolje da moja umetnost i moji prijatelji kažu ostalo. Narodni muzej Beograd je jedan od vrlo cenjenih evropskih muzeja. Osnovan je 1844. godine. Muzej ima zavidnu kolekciju od 300.000 umetničkih dela i arheoloških objekata. Ekipa stručnjaka koja vodi muzej svojim radom, iskustvom i znanjem uspeva da aktivno učestvuje u svetskim likovnim kretanjima. Istovremeno, muzej izlaže i promoviše svoje tradicionalne, klasične, nacionalne i internacionalne kolekcije. U sastavu Narodnog muzeja nalazi se značajna zbirka evropske umetnosti i to gotovo svih evropskih škola
između 15. i 20. veka. Među tim školama strane umetnosti posebno bih istakao jednu veoma značajnu, veoma veliku i veoma bogatu kolekciju francuskih majstora, u kome se nalaze i takve veličine kao što su Picasso, kao što su Renoir, Gauguin, Van Gogh, Mondrian i tako dalje i tako dalje. Naravno, tu su i flamanska škola, i nemačka škola, i holandska škola, dakle jedno blago za koje i većina građana možda Jugoslavije, a naročito u svetu se i ne zna da postoji u Beogradu u Narodnom muzeju. Mi se vrlo ponosimo ovom retrospektivom Radovana Trnavca zbog toga što u beogradskoj publici možemo da pokažemo rezultate njegovog rada i njegovog boravka u Sjedinjenim Američkim Državama, kada je izrastao u velikog i poznatog i jugoslovenskog i svetskog umetnika sa značajnim referencama, sa njegovim slikama prisutnim u galerijama širom sveta, sa jako pozitivnim kritikama. Dakle, da beogradska publika može da vidi svog nekadašnjeg đaka, diplomanta Beogradske likovne akademije, koji je sada postao jedna velika jugoslovenska i svetska umetnička pojava. We don't need no education. We don't need no force control. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Da vas pitam, je došao već Trnavac ili nije? Nije. A dobro, sad čekam tu. Svaka nada da gleda. To je moj kolega, zajedno smo studirali, veoma sam iznenađen, nisam ga vidio 15 godina. A meni se dopada, meni ne može da se dopada, ja volim Trnavca, prema tome neobjektivan sam. Svakako je veliki događaj za grad da čovjek koji je imao šta pokazao i dokazao, napolju vraća se tamo gde su mu koreni. Konačno to su slikama jako dobro vidi. Izložba je vrlo značajan kulturološki događaj i kao što vidite značajan medijsku pažnju je privukla. Ja čestitam kolegi Trnavcu i radujem se
što je opet ovde sa nama i sa svojim radovima. Hvala lepo. Znate kako, ja Miću Trnavca znam previše dugo, previše znam šta je radio i kako je uradio i ja sam oduševljen. Neke stvari nisam video, ali dosta onog tamo sam video i znam. Ali neke stvari nisam i oduševljen sam tim što je sad u zadnje vreme napravio. Jako lepo i daj Bože da nam se ovo češće događa. Pozdrav svima! Kad je odlazio u Ameriku Mića, koji inače moj drug, kad je skupljao novac i prodavao sve živo, mislim da bi otišao gore. Ja sam mu rekao, evo ti 2 miliona dinara, to je bilo prije 2000 maraka tada. I donesi mi jednu sliku. I on mi je doneo mi jednu sliku i srećan sam što je ona u katalogu njegovom na srednjoj strani. Taj je u mom stanu, tu niste vidjeli. A ove druge dve ste vidjeli u kancelariji. Nisam ništa još vidjela, samo pričam, malo kasnije. Maksimalno. Ja sam arhitekta, a ovo su vajari i slikari. Maksi. Pošto je mlad, neka ga Bog poživi. Ništa više ne mogu da kažem. Živjeli. Ovo je izvanredan umetnički doživljaj i događaj. Pošto sam ja iz Valja, a Radovan Trnavca smo usvojili kao Valjevca, ja se nadam da ćemo ovako nešto ponoviti u Valjevu. Šta mogu da kažem, da sam stvarno oduševljena i jasno mi je zašto se kotira u Njujorku. Ja sam dosta živjela u Americi i jasno mi je da ovakve slike mogu i da žive i da se prodaju u Njujorku. Moji utisci su dobri, uglavnom ja nisam vidio Mićina dela odavno, ali ovo što ja sada radi na neki način ima jedan dobar signal, tako da nisam ja stigao da pogledam izložbu ovako ovi iz daljine, mogu da kažem da je dobro. Mislim, duša se mnogo promenio, ali mislim da je nabolje. Mislim da je to osveženje za nas i jednom rečju mogu bi samo da kažem da je to čovjek koji je vrlo vredan i koji prati trendove u svetu. I sa savremenim temama, sa osudama, izvesnim osudama onoga što je negativno u našoj civilizaciji. Ovo je univerzalno praktično, ovo važi za ceo svet. Veoma sam iznenađen, bio je strašno puno sveta, mislim izložba je bila stvarno jedna izvanredno dobro organizirana, visokom nivou. Vidi se da Mića ovde ima i marku, ima i ime, mislim, meni je veoma drago. Veoma drago mi je da sam prisutan na jedan tako veoma značajan datum životu i radu Miće, mog prijatelja. Ja sam već promovirao jednu izložbu u Mići u Varšavi, onda ja već imam nekoliko slika Mićina, verujem da je Mića jedna veoma impresivan slikar i mislim posebno na ovom podneblju ovde, recimo jugoslovenskom podneblju, on sigurno predstavlja jednu, to je jedna značajna figura i ja mislim da Mićino vreme tek dolazi. Meni je jako milo da smo danas u Beogradu svi zajedno, da je Mića došao u svoj grad, odakle je krenuo i meni je jako milo da je u meni imao podršku sjajničke države u Njujorku, da smo se lepo družili, da smo jedan drugome bili prijatelji, ne samo kao ljudi, bez obzira na godine moje i njegove, nego jedno smo imali zajedničko su slike. Vama je poznato, specijalno porodici Trnavac, koliko je Mića imao i problema i muka dok se probio i dok je taj grad prihvatio njega. Ja se nadam da mali doprinos njegovom uspehu je i moja saradnja i druženje sa Mićom. Kolekcija od 21 slike Miće Trnavca nešto znače. Mnogi su mislili da sam to kupovao iz čistih investicija. Ne, ja sam kupovao te slike zato što sam voleo to slikarstvo
te slike i Mićine radove. Da sam bio u pravu, evo pokazalo se danas, nalazimo se u Beogradu, u muzeju gdje smo, ja mislim, svi prijatelji, a posebno njegova familija, ljubitelji slika Miće Trnavca, zadovoljni sa ovako jednom izložbom. Ja se zahvaljam, a sretan sam da je Mića ovdje i da smo zajedno na ovoj izložbi. To se to promenilo u Mići Trnavcu od 80. godina kada je otišao u beli svet do danas. Po mene mi smo ga zapamtili kao slikara jedne mogao bih to reći, poetike koja je izašla iz onoga što je definisao nekoliko godina ili 10 godina pre njegovog ulaska u naš likovni život Leonid Ševika. To je poetika đubrišta, to je poetika jednog pomalo pesimističkog sveta, poetika jednog nadrealnog, zgusnutog. I u tim trenucima, čini mi se, zbog jedne pomalo tmurne, zagasite game, doista ugroženog sveta. Zapažamo već prve godine i prvi dodiri sa Novom Sredinom su ga naterali da nešto u tome izmeni. Već u prvom susretu sa Novom Sredinom krene jednim drugim putem. Nešto od poetike đubrišta je ostalo, ali ona se izmenila, nije više ono stovarište, otpad i tako dalje, već se pojavio, čini mi se, u jednom geometrijskom delovanju, čisti se u formi, više to ne liči na otpad, već je to nekako uređenija, drugačija sredina. Odmah se je primetilo svetlo neona, odnosno šarenila ili neka vrsta dekorativnosti tipična za njujorška urbana rešenja. Naprosto sve više njegov lik, odnosno njegova figura, vole da slika akt ili poluakt, dobijala u čvrstini i čistoći u toj formi i već se u tim ranim delima mogli naslutiti kamo on kreće. Unoseći taj geometrijski čvrst oblik, naprosto mu se nametnula potreba da to pretoči od pikturalnog ka gotovo konkretnom. I nikakvo čudo, eto ga u trećoj fazi, da ga nazovemo, Mića sa objektima ili sa slikama koje spajaju i objekat i klasičnu sliku. Dakle, u tim trenucima je došlo, čini mi se, do onoga što inače prati sazrevanje svakog umetnika, oslobađanje od natruha, od viškova, od detalja nepotrebnih, a svođenje na ono što je bitno za sliku. U trenutku kada je izdvojio sasvim iz slike, prvo je objekat pratio ili ga je objektom, rekao bih, opredmećivao deo ili ulazi u sastav same slike, onda kada je postao nezavisan, pokazalo se da je taj proces očišćenja, svođenja na bit kod Trnavca zaključen. Zato mislim da je ova izložba u Narodnom muzeju došla u pravi čas, u trenutku kada je on raščistio odnosno jedno poetsko istraživanje i kolorističko i kada je u pitanju objekt, dakle, kada ga je doveo do konsekvencije za koju će morati da istražuje dalje. Ali u ovom času to je jedna zaokružena celina u kojoj se jasno vidi, pošto se radi o maloj retrospektivi, jasno vidi taj pređeni put od tog beogradskog, ranog, ponekad i malo nespretnog, potmulog zvuka, traženog rešenja do ovog koje nosi jednu čvrstinu, geometrijsku odlučnost i pokazuje punu zrelost Miće Trnavca. Dakle, kratko rečeno, Mića se predstavi u Beogradu na jedan dobar način, jednom izložbom koja ga predstavlja kao muža u punoj stvaralačkoj snazi, kao umetnika koji je dorekao jednu svoju misao, očistio do kraja i ne preostaje nam ništa drugo nego da mu poželimo da u narednim slikama i objektima ili putem koji se uputi ode još dalje i da sledeća izložba
u Narodnom muzeju ili u Beogradu uopšte, možda u Muzeju savremene umetnosti, bude što bi mi rekli šlag na tortu, odnosno da bude ono i na tački kojom će Mića Trnavac, koji je već našao svoje mesto u savremenoj srpskoj i, da kažem, jugoslovenskoj umetnosti, definitivno potvrdi i ostavi trajnim u našem umetničkom nasleđu. Sljedeći prilog mogla bi da najavim ovako. Bilo jednom u ovoj istoj emisiji koju je uređivao Bane Vukašinović, ali pre 15 godina. Govori se da je likovna umetnost i uopšte umetnost u krizi u ovom vremenu. Šta vi mislite o tome? Kriza de facto postoji. Naime, u posljednje vreme su se dogodile mnoge. Ja sam imala sinoć jednu lepu priliku da dobijem jednu kasetu i odgledam otprilike 30 TV priča o tada, 80. godina, znači popularnim slikarima. Mnogi od njih postali su prave zvezde na likovnom nebu ovoga sveta, neki među njima već nisu sa nama, a sa svima njima je razgovarao Mića Trnavac, naš današnji gost, u ovoj istoj emisiji koju je uređivao Bane Vukašinović. Posle toga slikar, jedan najpopularnijih mladih slikara u Beogradu, otišao je i poznati novinar, otišao u Ameriku i vratio nam se ovih dana zbog izložbe u Narodnom muzeju. Miće, dobro jutro, dobro došli. U Narodnom muzeju u Beogradu sutra se otvara retrospektivna izložba Radovana Trnavca Mića. Gospodin Radovan Mića Trnavac po mestu rođenja Kragujevčanin, po opredeljenju kosmopolita, po vokaciji slikar i umetnik, mada nikad nisam znala da li slikarstvo može da se nazove poslom. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan. Sve dok slikar nije kompletno zadovoljan, on ima još dovoljno inspiracija i moći da napravi nove slike. Koja je najdraža? Sve su mi najdraže. Da li sam zadovoljan? Zadovoljan sam ili ne toliko da bi prestao slikam. To znači nisam kompletno zadovoljan. Eto, u svakom slučaju mi smo ovim razgovorom zadovoljni za ovu kulturnu nedelju, izbivanja iz našeg kulturnog Beograda. Za vas još jednom Tanja Ivanović. Slušalci, dobar dan. Dobrodošli u emisiju Kultura bez granica. Ja sam Zorica Bulja, a moj gost je akademski slikar Radovan Trnavac Mića, koji od 1981. godine živi i radi u Njujorku. Koliko je vaše slikarstvo povezano sa vašom prvom domovinom? Na pitanje koliko ima značaj ovo što sam odrastao ovdje, verovatno ima ogroman značaj, odnosno presudan značaj. Ja slikam ono što osjećam, a živio sam u Beogradu do 31. godine svog života. To je već bilo dovoljno vreme da ja kao dečkić, pa pubertetlija, pa mladić, pa onda dečko u nekim zrelim godinama stvorim neku predstavu o svetu i sebi u tom svetu. Tako da danas ovo što slikam je samo u stvari nastavak ili ako hoćete sazrevanje onoga što je posejano ovdje. Kad ćete nam se opet vratiti? Sljedećeg proleća. Dobro, onda umeđu vremenu ja vam želim da dalje osvajate New York. Danas ne zaboravite da imate uspeha sa svojim izrazbama, da pesate i slikate, da uživate prosto u životu. Hvala vam veliko. I am sailing home again, across the sea. I am sailing